Lathi litulu seline iwayawaya lesithi ngizamcolo encwadini yaGenesise liphindze lisitshele iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu wamkhumbula Nowa emva kwemalanga lang-150 imvula yancamuka. uNkulunkulu wathumela umoya kuze kuthi eMandi ade ukwetsha Nowa abuyele endzaweni emhlabathini kuphindze kuhlume lebe kungasahlumi. uNkulunkulu uyakhumbulana. Akunendzaba emalanga angaba mangakhi simo singasiso lesikahle, kepha uNkulunkulu uyakhumbulana. Ungukhunjuliwe. Nasi ngwaselisuku lengicela kukuhlephula sona. Ngicela sikhonekithe kulo Genesis 3 verse 11. Utifundzele, ngifuna nje ukhumbule lamagama lathi utshelwe ngubani. Ngesikhathi uNkulunkulu ahambela Adam atawuphendula uNkulunkulu athi ubhacile ngekwesaba ngoba sewuhamba ngcunu. uNkulunkulu wambuta lokuthi utshelwe ngubani. Siphila eveni la kutshelwana khona, full of opinions. Lo mhlaba unema-opinions, unemibono ngekuthi ungathandaza njani ngcono, ungaya kuyiphi indzaba lengcono, ungaba njani nemfati longcono, ungayenta njani indvodza ibe indvodza lengcono, ungayakha njani imali lengcono, ungayakha njani iministry lengcono, ungaba njani nelibandla lelingcono. Lo mhlaba ugcwele ema-opinions. Uyatshelana. Uthi ungakutshela bese ucala kuzabalaza njenga-Adamu. Ake sengikube kusele futhi nga-Abraham. Abraham wathola i-opinion kumkakhe. La kuGenesis 16-ke verse 5 na 6 ake sesibuke lokuthi kwentekani mawuhamba ngemibono lekhona kubantu. Sarai wakhuluma ku-Abrahama wathi, nguwe lofanele kulungisa letinto lesetonakele. Kwentekani? Lo mbono ute naye Sara, kepha lo mbono sewenteni, sewonakalise tintfo setonakele lakhaya. I-opinion lengachamuki kuNkulunkulu ita ne-chaos, igcina iletha kungevani. Mawuchubeka ufundza uyatsetsa sowukwatile Sara, uthi Abraham akalungise tintfo ngoba tintfo setonakele. Verse 6 Abraham uyaphendvula. Uyeva ngathi kunelulakana futhi nakuye. Lalela la. Hagari isisebenti sakho uphethwe nguwe. Mphathe njengekubona kwakho. Sarai wase umphatha ngelulaka Hagari. Wathi mathe Hagari wabaleka. Ema-opinions, ngikhumbula le muva kuGenesis 3, utshelwe ngubani kuthi tinto tilungiswa kanje. Ngoba uNkulunkulu uneluhlelo lwekuthi tinto timele tihambe kanjani. Kepha uma silalela imibono nemicondo leminengi leyehlukene lengenaso sisekelo seliciniso laNkulunkulu, sitifaka ku-chaos. Kuthiwa lomunye umuntu walahlekelwa sikhiya sasendlini ebusuku, afuna kungena yolala. Sathi sesilahlekile, wabona lambu likhanya lapha, wase uyahamba uyofuna lapha phasa lelambu, kani silahlekela kumnyama khona. Wafuna wadzinwa. Ngeke uthole sikhiya lesilahleke bumnyameni bese uyosithola lapha la kukhanya khona ngoba akusiko la silahleke khona. Ngeke sikuthole kuthula loku silahlekele masilalela uNkulunkulu.